Hamixeweta ku va hi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Benny Mayengani the president va papalata ku ya hlangana na Mr Post eMerve A ka Vejula eXilovani. Hi siku ra 28 ra Mawuwani lembe ra 2022 va postara leyi kombisa leswaku va ta va ri eMerve A laha ku nga ta va ku ri na mihluvulo. Ivi Mr Post hi siku ra 30 ra Mawuwani lembe ra 2022 na vona va postara leyi komba leswaku va ta va na va ri kona eMerve A eXilovani. Se Benny Mayengani eka xiyenge xa vona xa mabulu xa Facebook namuntlha va pfuki va hi tivisa leswaku ri a va nge hi koti ku fikelela eMerve A eXilovani le ka ntirho wa mihluvulo. Va hlamusela leswaku ri management ya vona yi kombisa leswaku ri ku ve na ti-bookings timbirhi leti nga fika ti kotlana siku ya eMerve a va nge hi koti ku va va fikelela. Kambe hina hi vona ingaku Benny Mayengani vo swi papalata ku va va hlangana na Mr Post hi mhaka ya ku namuntlha a va fanekele va ya hlangana na Mr Post eMerve A eXilovani. So ho vona ingaku vo yo swi papalata hi mhaka ya ku postara liyani i khale se yi humile, leswi vulaka leswaku loko ku ri ku a ku ri na swin'wanyana a va ta va va hatla va hi tivisa ka ha ri nkarhi leswaku va nge hi koti ku fikelela. Kambe va ha ku hi tivisa a swi na nkarhi wo leha, va hi tivisi nhlekani walowani hi sikunkulu leri va fanekele va ya eMerve. So ho vona ingaku va lo papalata ku hlangana na Mr Post. Nkandziyiso wa kona hi lowu. President Mayengani wa vulavula na swi tiva ku vo tala va n'wina mi tibyele ku nyamuntlha mi ta hlangana na mina eMerve. Kumeke hi ri na ti-double bookings, management va endla ti-double bookings, ta va ni nga ri kona eMerve ku titsongahata lokukulu. Ni nge koti ku fika eMerve namuntlha le ka unveiling. Nkarhi lowu taka swi ta tshamiseka. President Mayengani wa vulavula u ganya mbilu n'wamarungani, u ganya mbilu n'wamarungani, tintangha ta hina n'wina milo yaka. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.